Hello, family member. Sab manu bal ase koine bisas ase. Azibi phal din phal homai dia karne poila isor ke thanks dia ase. Aji ami problemon thaka to helem. Ami khan ki le ami khan laga prarthana to answer na pai koine ami khan Bible verse ekta pra sob manu asis pabo koine bisas ase. Ami khan ami pra loi kine ami khan sob manu prarthana to kuri ase koikine kuri ase so manu konoba prayer home de bi jai kine fasting bi loi ase konoba nijor gor pra bi na rukhi kine pray kuri ase hoile bi itia logo ami khan laga prarthana to answer na pa manu bisi ase de itu kile ami khan laga iman pray kuri thakile bi ami khan laga prarthana to itia logo isor pra ami khan ke answer na de to Bible pra hai ami khan ki logote sabade ami khan etia ki logote sabo Isaiah chapter 1 verse 15 de ami khan saise kole tate likhi kine ase apni khan laga hat to uthai kine pray kura to ami sabole mon nai kile mane apni khan laga hat to lebi siletra ase to safa kuri lobi de koine tate likhi kine ase apni khan pra kiman pray kuri thakile bi ami na hunibo poila apni khan ke nijor safa kuri lobi niga hoise kole to ami pra apni khan ke apni khan laga prarthana to hunibo inia koise to ami yate problem mon thaka to ami khan prarthana to bisi kuri ase hole bi ami khan manu ke map dibo napara aro asine gi nijor galdi to lokai kine thaki asine gi bisi manu to prarthana to kuri ase sor dibina ko ase hole bi manu ke map dibo napara manu bisi ase de aro ami ekta example koi ase ami khan laga bacha khan pra ami khan logote kitia ba nijor bok lagi kine polai ahi kine thali to bi dulaina na dulaina niga hoi kine ami khan laga osor te polai kine ahe iniga hwa time te ama bad dibina niga koine manga time te ami khan tai khan laga to poila thali to sai kine to koi ase apni laga thali bisi moila ase kine ka bad dibo poila dulai kine anibi inia kwa time te bacha khan kono bala bacha to acha koi kine jai kine dulai kine ahe aro kono bala bacha to inika kwa time te ki dibina koi kine mangibo to letra hwa pra dibo napara pra khong uthi kine thali bi philai kine jai inika hwa time te tai bok lagi kine bi aro ulta bia pai kine bad bi na khai kine bi rukhi jai itu nisina ami khan isor logote mangi ase hodai ami khan laga time bi philai ase ki bi kuri ase hole bi ami khan kiman prarthana kuri ase kole bi ami khan laga pap to ami khan lokai kine manu ke map dibo napara aro isor logote lokai kine ami khan galdi kam kora to hile nasare aro isor logote mangi thaki se kole to ami khan laga prarthana to hile answer na pabo de Bible te aro bi koi ase Isaiah te koi ase Isaiah 58 te 9 te kwa to hile apni khan ki mangi se apni khan pra biswas kuri kine manu ke map di kine apni khan pra mon bodli kuri kine safa laga mon pra mangi se kole apni khan ki mangi se ami dibode apni khan ke ami answer dibode apni khan manga to ami dibode hoile bi apni khan to safa hobo lage koi kine ami khan ki koi kine se to pra aji ami khan yate kiman jon sai ase ami khan so manu ami khan bi manu ke map dibo para laga takot isor logote pra prarthana kuri kine ami khan ki mangise etu pabo koi kine sob manu logote encourage kuri ase de thank you